салом дӯстони азиз, инак якум навор ва наврӯзӣ мебинед ки тайёр карда шуда истодааст барои наврӯзии соли 2026. дӯстони азиз, ин наворро якум шумоед мебинед. ҳозир соз карда истода, нигоҳ кунед аркоша, вале суманаки калонро мондан. мо аз тарафи чап доштем гостиницаи вахш буд, яъне ки мо дар опера ва балет ба номи Садриддин Айни. ҳозир аз пеш меравем, наворро мегирем барои шумо. мо ин тараф дорем банки миллии Тоҷикистон. ҳозир ин аку дигар нест, кор намекунад. ба фикри ман шӯрои адлия инҷо ва он тараф политехнический университет меравем дӯстони азиз. анин бинои Бухороро дидед, ҳамааш ин тараф кӯча хеле зебо шудааст аз пушти гӯем больницаи травмпункт Ажоговӣ. инак ҳозир меравем дӯстони азиз, аз пеш аминҷоро мебинем. кани чӣ хел тайёрӣ чӣ хел шуда истодааст. опера ва балет ба фақат ман ҳозир аҳамият додам, ба фикри ман наврӯзӣ мегузарад ва дар майдони Истиқлол. майдони Истиқлолро то ҳол ба шумо навор нагирифтам, ҳолиам тайёр нестам. аз як телефони на 3 телефондор шудам, насиб 4 та ки шавад, баъд навори пурра мегирам. нигоҳ кунед дӯстони азиз, аз ин тараф чӣ хел товус сохтан, товуси гулоби ранг. ҳозир аз инҷа даромад аст, вале дирӯз не парерӯз анамин чизои аркор набудан аминҷа. ҳозир мерем аз пеш мебинем бо шумо. пешеходро мегузарем. ана нигоҳ кунед аз ин тараф чӣ хел метава ва зебогиро бинед, охи рангу борро бинед. аз он тарафаш ҳамин товус ҳаст, нигоҳ кунед, медонед чӣ хели ранг, ба фикри ман сурх, ин гулоби ранг бошад ва сурх. ҳозир мерем мебинем аз пеш бо чӣ сохтам, бо гулҳои яъне ки свежи ё ки гулҳои мефурӯхтаги пластмассӣ бошад. ҳозир мебинем дӯстон. ха сигнал додан, бовар кунед мошин доран, хиёл мекунам фақат сигнал дорад мошин. тем анаку дӯстони азиз, ин тараф чӣ хел дидед, як ошона мағозаҳои бигем опера ва балет оперка ё чикен дорухона то унҷара меравад вазорати фарҳанг ва ин хел опера ва балет, яъне боғи кӯруши кабир дорем. ина чӣ хеле ки дидед, боғи кӯруши кабир дорем. ҳозир пеш мекунем, мехонем. дидед дӯстони азиз, боғи кӯруши кабир. давом медиҳем. ин опера ва балет мегузарем. ане оли чароғаки роҳнамои мо 12 сония аст. мо тартиботро як бор навори гузашта бинед, тартиботро вайрон карда будам, ин дафъа намекунам. фақат дар чароғаки сабз меравам, барое ки он дафъа мошин набуд, вале бошадам набошадам бояд мо чӣ накунем, тартиботро нашиканем, яъне ки вайрон накунем. ана дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ана минро ман мехостам. дидед товуси чӣ хелист. бо гулҳои яъне ки гӯем пластмассӣ бошанд дӯстони азиз. ҳозир мебин, бале гулҳои пластмассӣ ҳастанд, ино гулҳои зинда нестанд, вале чӣ хеле ки бошад беҳад зебо сохтанд дӯстони азиз. кани он тарафаш гулобиашро мебинем, қанатҳои гӯем, инам ҳамун гулҳо, вале рангааш дигар. нигоҳ кунед, вай ин зебогиро бинед. ман ба шумо бо формати 4К ва 60 кадр дар як сония навор гирифта истодам дӯстон. ана аркоя бина, бо унҷа аркои хеле зиёд кардан ва кашол гулҳо. ана хеле пеш кунем аввал шумо ба дӯстон. нигоҳ кунед хайохи ва инро бинед. агар 06 мекунем, ана хеле сон. ана мин аст. давом медиҳем. дидед, ҳозир мо аз пеш бояд равем дӯстон. не аз ин тараф ба медароем, аз ин тараф ба медароем дӯстони азиз. ҳозир мо инҷая бояд бинем, кани аркоҳоро бо чӣ сохта истодаанд. дидед, инро, ин навор якум бор ҳеҷ кас сохтани инра намебинад ғайр аз шумо дӯстон. ана нигоҳ кунед, ва зебо кардане ки дизайнер. вой
دوستان عزیز بهاد ارکواش زیبا ارکا بو پیویخه و ارکال پچتگویی می شود. اینا بابای استوبا نه نوروز دا سلام نوروز مبارک دوستان عزیز نوروز 2026 سال لوگوتیپش رو دیده با می رویم موزی نوروز 2026 با میبینیم کنی چی ساخته ایستادن این طرف هم اوستا کار کرده ایستادن و از این طرفش با میبریم این طرف ولی میریم اون وای رو میبینیم دوستانی عزیز طاووسی سرخ رو از این طرف گلابی رنگ بود از این طرف سرخ و نه نگاه کنید چرا 2002 هست ششش نیست ششش رو خبر می آورن انا درخت بهاری نوروز 2026 از اون طرف نایسته شده این طبق خمولی نشده است وزی تعمیر رفته ایستاده از دوستانی عزیز نصیب باشد همین بگاه اگر با تو بگاه را تمام کنن با استفاده بدهند خیلی زور می شود باید همیخه شود مقصد فرد باید تیار باشد اینجا نگاه که لبلبی بسین رو خیلی گل های با بانر گل چوب کرده چسباندن اون طرف همونه نگاه کنید درخت بهاری کنده بهاری موندن اینک اینجا میتونن اگه اینجا برای فوتوزون نگویم نگاه کنید دوستان بالا ببینید اینجا میدارید کراچی افتاب که شد سلخین میشوید اینا با گل اینجا با من گل اون طرف نگاه کنید سفید بود گلابی رنگ این با گلابی رنگ تر گم میشود اینجا با همین آوردن کمتر محصولات اوگالوک و آرماتور و غیر چیزا یعنی که اینجا یگان صحنه میسازن یگان کنسرت میشود در اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نگاه کنید نوروز 2026 کروش کبیر از دو طرف داریم و این صدرالدین عینی از اپا اوسوبستان زور می شود نوروز از زیرشا پینهون کردن زیرشا با می خونیم انا دوستانی عزیز نوروز 2026 دوستانی عزیز اینجا نایستگی از قفا داریم انمون طبق سومانک با میرویم که از این اوگلش گیرم یکی یگان تاش تغری بیاد برای عکس نوروز مبارک دوستانی عزیز اکنم مبارک میگوین نمیدونم سال نو رو میدونم که خیلی مبارک این ما معلومات ندارم اکن بعد دقیقشتاق کلان شیرگیم فهمیدی انا بیا بگی دوستانی عزیز نوروز مبارک نه مبارک شنه نیستن نوروز 2026 دوستانی عزیز در اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی اینجا یک میرویم موزی که گرد اطراف میبینیم کنی چی گل ها شنوندن با چی گل ها ساختن اونجاش هم میگیریم زیر میرویم دوستانی عزیز انتظار باشید کروش کبیر هم پره نوار گرفتن لازم است برای که یک روز نگاه کنید اول خالی بود از پور شد همه چی مغازچه و خودخونچه و همه چی موندن اینجا فانتانو داشتیم دوستانی عزیز اینجا آبازی می اومدیم ما خورد بودیم باور میکنه
جا بازی می اومدم از اون طرف دویده می پریدم از این طرف دویده می پریدم درون این از اون طرف هم همین بسنچای مایده دارم اینجا چقورتر بود از این کلون دیده کلون اونقدر چقور نبود ولی کلون بود و چقور نه این چقور بود می گروند آدم رو انا این طرف ببینید این شیلشیله کشول گل‌های یعنی که نگاه کنید و خیره چیشه بگومه فقط بینید و راحت کنید از پیش میگیریم دوستانی عزیز و میرم و طاووسی وای رو میگیریم دیگریش رو دیده نگاه کنید چی موندیان آتش خاموش کنک موندیان برای چی؟ حالت های فوق العاده میشود یکی یگان کس سیگار میکشد میپرد یا که یگان سویت پست و بلند میشود و یک یگان خدا نشانت یاد آتش گیرد اگر یگان جا در حال به خطری است یعنی که این لازم است از همه طرف اینجا ما در آمده ایستادیم گوکنه چقدر اینجا زیر اینجا با ارماتور یعنی که این شب گیرون میشد نصیب باشد یکی وقت شود حتما شب میبینیم اون طرف زیلونی بازار میرویم اون بینو را دیده طرف زیلونی بازار و والنا بود از همین طاووس رو گیریم گفتیم که از اون طرف گلابی رنگ رو گرفتیم این نش رو نه انا دوستان عزیز طاووس سفید سفید میگم سرخ بوده است تمام اگه با این طرف میرویم گفتیم که از اون طرف اومدیم یه خیل گشتیم و این طرف مقصد پورا باشمون نوار گرفتم پایهایش هست بالایش نیست شطوری سفید گفتن نه طاووسی سفید با اینا تمام دوستان با شما موفقیت و سربلندی دوستان عزیز نوروز مبارک نویستگی اینجا با 2026 اینک انا میخیل نوار میگیرم نوار گرفتم برای شما دوستان عزیز شروع عدلیه داریم و بانک ملی داره خدا نگهبان این بود نواری تیاری دیدن با نوروزی 2026 خدا نگهبان